Nagado. Nagado. Panusan tayo lang ti agala. Oh. Saan nakakamsat niyo? Dati dadaktil, dati babasit. Siguro no, kastoy ka sa paim di pa nagala. Tanong ko dumaala. Kita nyo nakakabsat niyo may isang bag. Nagado. Hintayin kakabsat kikuan ti agala ti binnik. First time ko lang nga panagala kakabsat kasi ti gamit dan niyo. Tapos sana awan mahala nata kakabsat kita wen Taiwan. Siyempre na first time. Awan. Expert nga agala. Amom ti trivia. Amom anya ko ng ti trivia ditoy. Anya? Kabutong ka no, ititok mom ti lupak. Kitang tanok pay sa winuhan. Di mayata no ko Anda. Dalam matili. Game. Game. Oh, tama, dagmul. Sige. Hindi kakabsat. Oh. Agala na eh. Kasano? Basta pa. Oh, kasama. Sila kalakalalay nga na kita uman. Kita uman. Oh. Oh, kadamon. Okay. Awan mo eh. Awan na dinayan na rin. Gayan na rin. Nagtanga kamot, puro bato. Tine. Baka magtakinis ko yan. Nakala kayo. Kasi di pagkat-alam ni mga Oh, mahala na, puro bato. Oh, may babaing ka mong arti video. Nawan ko'y malam. Oh. Ay, dugyat. Nagmal. Di ka na eh. Di ka sang at. Inbaga ka, mamatikan. Kakabuting titukman sa pak. sigurado ato yung kakabsat. Nagisin mo ka pagana ti next. Awan latata. Kabuting titukman tilupak. Nalmusin oh. Oh. Neda. Diba? Nenik ka na tayo. Neda. Awan na awang paitid daw. Mahalan na nagpakal. Ito gayam ti kadon ti kwa. Kung nagadugay mo tinay, ayam ka jilangin pato ni hari ata. Nagado. Awan na eh. Nawang kang amin makalala. Sumutultulungan dakan. Kapilkit yan na pagkabilang. Oh. Nagado na eh. Kakasi nilupak kakabsat na eh. Tultulungan da pa yun. Tamay babay mo ti video na. Nang malala nga. Isabela, doon ti kakastoy. Oh. Tulungan na din natin. Ang putel lang ako makaalat-at ako. Abang katulungan tayo. Nabali na taba to. Nirga mo. Hindi, mabaligan ni Ma. Mabalin. Agalis ko. Saan nakakamsat niyo? Dati dadaktil, dati babasit. Danatanga sa dalukpak ka na. Kasi gayam ti agala ti Binnik. First time ko lang magala. Pero ang sida kami ni Kastoy. Puro ginagatang. Nagigatin mo po nagatang amin. So kailangan tayo nga dun start ti sidain mo dagduma. Lalo ta kinarigot ti pinagbiyak. Naangot na ni Karen dito eh. Napigsangot agong nato eh. Kita tayo kakabsat ni nakatado na ala ni Manang. Ala! Nagado nga Binnik. Sana all ka no tayo nga tamaka. Nagdarakil na. Nagdarakil dyan da. Nagdadakkel. Mabasit ka na eh. Yun tayo ko man nagdarakil na. Nagaduti na ala ni ate. Siguro no, kastoy ka sa paim di pa nagala. Tanong ko dumaala. Kita nyo ni kakabsat ni may isang bag. Nagado.
At tinaala tayo yung kakabsat niya nga binlik. Gado. Nagado. Panusan tayo lang si Agala. Oh. Gado na eh. Taltalo tayo manganta kaya tayo nga ta. Gado. Ay, kag dati dagiti nakala tayo. Ngayon mas ate kakabsat na aqua. Already kagin na po eh. Lunong si Matoy. Limas. Ado iti, damang. 9-11. Oo, 9-11. Iti pag-alalan. Di Mayo tapay ito ya. Hindi ron. First time ko gana kastoy. Manon nalabsan tayo nga bariya. Basta nang gugidyo ko. Kabisari 8. Cho. 23, 17, 21, 9, 5. Nagado. Oh, nakaduwa kami nga timba. Dua kami ata kabsat.